Насаат KG тартуулайт. Peygamber'e bir salavat. An Talha ibn Ubaydullah bin Kureyz'in Talha ibn Ubaydullah Kureyz'in balası anna Resul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bunday deydi. Ma ru'ya şeytan yevmen huve fi asgar ve la adhar ve la ahqar ve la aghyaz minhu fi yevmil arafa. Şeytan Arafa gününde en kor bolup, en kiçinekey bolup, en şılgın bolğun gün şeytan üçün en oor gün Arafa günü eken. Arafa günü kelerki Payşembe gün. Kurban ayttan bir gün aldığın gün Arafa. Acılar Arafa toğuna çıkan günü. Arafa günü şeytan uşunday kor bolat eken. Ve la aghyaz öte açıulanat eken, betin tutat eken. Keyber hadislerde şeytan ün çıgarıp, jel çıgarıp kaçat eken. Yevm Arafa. Emne üçün? Ve ma zalik emne üçün anday? İlla lima ra'a min tazilur rahma. Allah'ın rahmeti köp jahagandyktan ve tejazul ani zulum. Arafat günü Allah Taala bendelerden bardığın günölerini keçirgendikten. Al günölerin izam, çoğun günölerdi Allah keçirgen üçün. Ani zunubil izam Arafat günü şeytan en koru bolğan gün eken, en kiçinekey bolğan, betin tutkan, en kaygırgan, kaygılı gün şeytan üçün Arafa günü. Emne üçün dese Allah Taala rahmeti jap, Allah bendelerden çoğun günölerini keçirip ötken. İlla ma ru'yahum Badr, andan başka hiç şeytan bunday korkundu körgen emes deydi. Badr degen salgılaşуу Peygamber'in tiriw kezinde Badr gazatı bolğan. Oşol kezde Badr'da Cebrail aleyhissalam menen perişteler düşüp musulmandarga jardam bергende musulmandардын katarında salgılaşkan günü uşunday körüngön ele deydi. Şeytan kor bolup. Hurmatly musulman bir toğanım, şeytan aytып etken. Arafat'ta insanlar 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon Arafat'a kelgen hacılar arasında 30 yıl, 40 yıl günah kılgan bendeler. 60 yıl şeytan azgırgan. Biroq Allah Taala oşo Arafat'ta bendelerdi günahlarını keçirgen kezde şeytan kaygırıp men bunu 30 yıl azgırsam, 20 yıl azgırsam Allah bir günde keçiriverdi dep şeytanga en oor gün bolat eken. Qalat Ayşe özüne aytat. Peygamber'e bir salavat. İnne Resul sallallahu aleyhi ve sellem qal: "Ma min yawmin aksar an yu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nar min yawmil Arafa." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür yoldaşı Ayşe özü aytat. Arafat gününün başka hiçbir gün yok. Al günde Allah Taala en köp bendelerdi dozoktan kutkarat deydi. Dozoktan bendelerдің en sanı köp, dozoktan kutula turgan gün Allah Taala palançını men kutkardım. Бұл dozok emestir. Jarıya kılgan dozoktan bendelerдің moynu denesi kutula turgan en köp gün бұл Arafat günü eken. Allah Tebarek ve Teala Arafat'a ve innehu la yednu jaratkan Allah Taala Arafat günü bendelerge rahmeti menen dağı jakın bolot. Summa yubahi bihimil melaike. Kim periştelere sıymık tanat. O periştelerim asmandağı. Karagıla bul bendelerimdi. Cer şarının bulun burçunan kelişti. Jaşı da karısı da, ayalı da erkeği de, ağı da karası da, bayı da kembagalı da, biyligi var da jönököyü da. Emne üçün bardı Arafat'a? Bardığı bir dene siyahtı. Bardığı kepinge orangon. Hiç kim baylığı menen başkası menen özgöçelenbeydi. Allah Taala periştelerge sıymık tanıp, periştelerim güve olgula inni qad gafartu lahum. Men bulardı keçirdim deydi eken. Arafat günü Allah Taala periştelerdi güve kılıp periştelerge sıymık tanıp kim menen? Bendeleri menen. Oşondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Hayrud dua dua yevm Arafa." Dualardın en jakşısı, en ulusu Arafa gününde bolğan dualar deydi. Ve hayru ma qultu ana ve nebiyyuna min qabli. Alemin men
Жана мендегі мурдагы бардык пайгамбарлардын кылган дуасын эң жакшысы дейт. Билиңер келеби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, дуалардын эң жакшысы, улуусу, абзели Арафат күнү болгон дуа, ал эми мен дейт пайгамбар. Жана менден мурдагы адам атадан бери келген пайгамбарлардын бардыгынын кылган эң жакшы дуасы билиңер келсе бир пайгамбарга салават. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Пайгамбарыбыз жана пайгамбардан мурдагы бардык пайгамбарлар кылган дуанын эң абзел ушул экен. Кебирлер айтат, мен дуа кылганды билбейм, алакан жайып барат. Ушунда билбейсиз, намаздан кийин окулган дуа. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Зиядасы да бар, кошумчасы. Юхи ва юмит. Тирилтет, жана өлтүрөт. وهو على كل شيء قدير. Ал бардык нерсе кудуреттүү дегенде, юхи ва юмит айтсаңыз да айтпасаңыз да эч нерсе болбойт. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Бардык пайгамбарлар кылган эң жакшы дуа экен. Урматтуу мусулман миртуга андай боло турган болсо, биз Зулхиджанын 10 күнүндө жашап жатсак, тилиңерди ушул келмеден токтотпогула.